Godine 1908. Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu, što je izazvalo veliku međunarodnu krizu poznatu kao Bosanska aneksiona kriza. Iako je Austro-Ugarska upravljala ovom pokrajinom još od Berlinskog kongresa 1878. godine, Bosna i Hercegovina je zvanično i dalje bila deo Osmanskog carstva. Kada je Beč odlučio da teritoriju i formalno uključi u sastav monarhije, izazvao je snažne reakcije širom Europe, a naročito u Srbiji. Austro-Ugarska je željela da ojača svoj položaj na Balkanu i spriječi dalji rast srpskog utjecaja u regionu. Bosna i Hercegovina imala je veliki strateški značaj, a vlasti u Beču strahovale su da bi jačanje Srbije moglo postaći nacionalne pokrete među južnim Slovenima koji su živjeli unutar carstva. Odnosi Srbije i Austro-Ugarske bili su zategnuti već decenijama. Dve države nadmetale su se za utjecaj na Balkanu, a Srbija je Bosnu i Hercegovinu smatrala područjem od velikog nacionalnog značaja. Takvo shvatanje imalo je korene u političkom programu Načrtanije iz 1844. godine, koji je predviđao ujedinjenje zemalja naseljenih Srbima. Zbog toga je aneksija izazvala veliko ogorčenje u Srbiji. Organizovane su masovne demonstracije u Beogradu i drugim gradovima. Mnogi su smatrali da je učinjena velika nepravda, a pojedini političari i vojni krugovi čak su pozivali na rat. Javno mnijenje bilo je gotovo jednoglasno protiv aneksije, pa su odnosi između dve države dostigli jedan od svojih najnapetijih trenutaka. Srbija se nadala podršci Rusije, dok je Austro-Ugarska imala podršku Njemačke. Međutim, kako je kriza trajala, većina europskih sila postepeno je prihvatila aneksiju. Velika Britanija, Francuska i druge velike države nisu želele da rizikuju širi sukob zbog Bosne i Hercegovine. Osmansko carstvo je također prihvatilo gubitak pokrajine nakon pregovora i novčane nadoknade koju je dobilo od Austro-Ugarske. Srbija je tako ostala sve usamljenija u svom protivljenju. Početkom 1909. godine postalo je jasno da Rusija nije spremna da zarati protiv Njemačke i Austro-Ugarske. Bez podrške svog najvažnijeg saveznika, Srbija nije imala snage da vojno ospori aneksiju. Pod snažnim međunarodnim pritiskom, srpska vlada bila je primorana da prihvati novo stanje i odustane od svojih zahteva. U martu 1909. godine Srbija je zvanično priznala aneksiju Bosne i Hercegovine, čime je kriza završena. Iako nije došlo do rata, bosanska aneksiona kriza ostavila je dugotrajne posljedice. Odnosi Srbije i Austro-Ugarske dodatno su se pogoršali, a neprijateljstvo između dve države nastavilo je da raste. Kriza je povećala nestabilnost na Balkanu i pokazala koliko je ravnoteža snaga u Europi postala krhka. Zbog toga, istoričari bosansku aneksionu krizu smatraju jednim od ključnih događaja koji su doprinijeli tenzijama koje su dovele do izbijanja Prvog svjetskog rata 1914. godine.